Nyamban herakan kampung kamu, kampung Medangguru, Kecamatan Mada, Aceh Timur, hana alam sejarah, banjir lagi nyorakan. Hana alam sejarah kalinyo katruh kono. Uronyo ada pitakli, ironyo ada pitakli kan bak mata, debi mata, tapi lah mati, debi napa pegahli. Nyamban ka jaringan putuk. Hanpa pegah nyamban ka hanya kambandu kampung lung dua ka hanya lehun kam saboh ngalaut. Internet hana udip. Nyo ulua piloi tengah rek no, ulua cawi, ulua lan, ulua kobra. Nyo kampung Medangguru. Kampung Medangguru hana apa pegah balik. Ha doh pertama ngombe nyo jaringan hana. Hana alam sejarah. Hana alam sejarah ube je. Hana lagi leu. Ube naje kampung mulai nek moyang roje kalinyo baru. Nyodu kampung Medangguru ka banjir kampung lain beda nyong le. Ye ho luang dua. Gede bayam, gede lo tiga gede. Gede Bente Bayam. Gede bayam. Gede ulihun. Gede lehon lehon lao tu, kaje ke lao. Bohon mupuar lehon domboh kuno ba kirinya rumah ampu obu. Nyambang ka ke Bandung ada apa kali. Ha. Cara apa engko mulu kam taboh kono. Kabalo karai baba dengan nyut aja ali. Mati mi pasrah thai go, anjir ganyan ni. Pak la empat bi pasrah. Pertolongan apa pegah. Ana udah jaringan. Nyo kecil kampung kamu mantang ana apa pegah. Tu apa ana apa pegah apa. Lakai tolong ba Allah Taala. La ya napa lakai. Allah apa langit ngam bumi.